29 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Гулистон бо ятимон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд суҳбати самимӣ анҷом доданд. барои ин гурӯҳи наврасон хони наврӯзӣ ва барномаи фарҳангӣ ташкил карда шуд. ҳамчунин дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва идомаи ғамхориҳо нисбат ба ятимон аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 100 нафар наврасон маҷмӯи сару либос, китоб, маблағи пулӣ ва шириниҳо тақдим карда шуд. ин ҳолат хушҳолию фараҳи кӯдаконро афзун намуд. ما کودکان منتداری خود را برای تحفه‌های ادانه و غمخوری‌های بی‌واسطه به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم. ما کودکان شاد و ممنون از آن هستیم که چنین راهبران غمخوار و دلسوز داره. جواباً به همه این غمخوری‌ها ما وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده برای گلگل شکوفایی وطن عزیزمان سهمگزار باشیم. منتداری خود و یتیمان کول به جناب عالی میرسانم. وعده میدهم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم کرده آینده‌سازی وطنی عزیزمان میشوم. ما خیلی خرسند هستیم که پیشوای ملت با ما تحفه آوردن و با ما صحبت کردن. با دستور سپارش‌های جناب عالی امروز برای علم آموزی و کسب آموزی ما تمام شرایط‌ها مهیا کرده شده است. محض با همکاری پرزیدنت مملکت امروز دل شکسته ما را پیوند نموده شعله امید را به فردای درخشان در قلب هر یک ما فریزان می‌نماید. تحفه‌های ارزنده دادن یکی از تحفه‌های گرانبها این کتاب میباشد که هر یک فرد جوای باید کتاب خواند. کتاب‌های جناب عالی دادن ما اون رو مطالعه میکنیم و میکنیم باز از اون یک فکر نو به خودمون یک چیزی نو میآموزیم که با اون با ما خیلی راضیم است. من منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان میرسانم که به ما کودکان چنین امکانیت‌ها فراهم آوردند. در این نوروز پیشوای معظم ملت به ما کتاب‌ها، سر و لباس و یک چند نمود شیرینی‌های هدیه دادند و ما از این خیلی خوشحالیم. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки дастгирии ятимону бепарасторон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта ҳар як ҷашну маросим ба онҳо кӯмак расонида мешавад. ҳамзамон марҳила ба марҳила таҳким бахшидан ба фаъолияти муассисаҳои таълимӣ барои ятимону бепарасторон имкон дод ки сифати нигоҳубин ва таълиму тарбият дар онҳо беҳтар гардида кӯдакону наврасони бо амри тақдир бесаробон монда таҳти ғамхории давлату ҳукумати мамлакат қарор дода шавад ва дар оянда ҳамчун шахсони фаъолу комилҳуқуқи ҷомеа ба камол расанд. бунёду навсозии мактаб-интернатҳо ва фароҳам овардани шароити замонавии зист ва таҳсил барои ятимону бепарасторон намунаи олии дастгириҳои доимии роҳбари давлат дониста мешавад.